umubano w'Uburusiya na Amerika wari warazambye mu gihe cy'ubutegetsi bwa Biden hashize imyaka 3 yose. Gusa Putin yagaragaje ko umubano w'ibihugu byombi ushobora kongera kuzanzamuka bigizwemo uruhare na Trump. Putin kandi yongereyeho ko bombi bafatikanyije amahoro yakongera akaboneka muri Ukraine nta wundi muntu bigizemo uruhare. Trump yatangaje ko agiye kongera guhamagara abo muri NATO na Zelensky abamenyesha ibyabereye mu nama ye na Putin. Dore bimwe mu bitangaza byabaye ubwo Putin yasesekaraga mu kirere cya Amerika. Indege yari itwaye Putin ubwo yageraga ku birindiro by'ingabo bya Airfield muri Anchorage muri leta ya Alaska. Hahise hatangira gusesekara indege nyinshi cyane z'intambara kuri iki kibuga cy'indege cya Airfield muri leta ya Alaska. Hasabagiwe n'indege nyinshi cyane z'intambara. Indege za F-35 zagaragaye mu kirere ubwo Putin yageraga muri iki kibuga. Indege zitinyitse za Amerika nka B-2 Spirit nazo zagaragaye mu kirere cya Alaska ubwo Putin yahageraga. Putin agisohoka mu ndege akigera aho bagombaga kuganirira na Trump, yatangajwe n'amagambo yari yanditse ku rukuta rw'aho bagombaga kuganirira. Hari handitse amagambo agira ati "Pursuing peace" cyangwa se gushaka amahoro. Akibikubita amaso yatangiye kugwa mu kantu, ahita atangira gutekereza ku byo bagomba kuganira koko. Niyo magambo yari yanditse nyuma ya Trump na Putin aho baganiriraga. Gushaka amahoro, pursuing peace, indege z'intambara, amahoro n'agasopo ku Burayi. Iby'ingenzi ku ruzinduko rw'amateka rwa Putin muri Amerika byose tugiye kubikuramburira mu iki kiganiro. Nimba warakoze subscribe ku isheni uhawe ikaze, kandi nimba utari wayikora tukajya tubana umunsi ku munsi mu biganiro byiza tugutegurira uko bwije n'uko bukeye. Tukwibutse ko iyo ukurikiranye ari Smart Maker TV show, naho njye nitwa Smart Maker. Guhaye ikaze. Smart Maker kunda cyane ubumenyi kunda cyane utuma mbona akazi n'amafaranga turayikunda. Mw'ijoro ryo ku itariki ya 15 Kanama umwaka wa 2025, Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yagiriye uruzinduko rw'amateka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'imyaka 3 ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bimushyize mu muhezo kubera intambara yashoje kuri Ukraine. Putin yakiriwe neza na Donald Trump wa Amerika mu mujyi wa Anchorage muri leta ya Alaska. Yakirizwa karasisi k'indege z'intambara zirimo B-2 Spirit zirasa misile zicengera mu ntera ndende y'ubujyakuzimu. Iruhande rw'aho bahuriye hari hakikijwe n'izindi ndege nyinshi cyane z'intambara. Abakuru b'ibihugu byombi bagiranye ikiganiro cy'amasaha hafi 3 cyabereye mu muhezo. Nyuma bageze ubutumwa ku banyamakuru bari bateraniye muri leta ya Alaska. Ubutumwa abanyamakuru bagejejweho bwari bukubiyemo incamake y'ibyo baganiriye. Inyuma y'aba bakuru b'ibihugu byombi hari handitse ubutumwa bugira buti "Gushaka amahoro", ibyumvikanisha ko intambara yo muri Ukraine yari kwisonga mu byo baganiriye. Uruzinduko rwabereye hafi y'Uburusiya. Imbere y'abanyamakuru, Perezida Putin yafashe ijambo bwa mbere agaragaza ko yishimiye kuba Trump yamutumyeho muri Amerika kandi ko guhura kwabo biri gutanga umusaruro. Putin kandi yongeye kubwira bari aho ko kuba Trump yamutumiye muri leta ya Alaska ari ingingo ifite igisobanuro gikomeye bitewe n'uko atari kure y'Uburusiya. Ati "Kuba twahuriye hano bifite igisobanuro gikomeye kubera ko hano ni wacu, ntabwo ari kure. Kuba dutandukanyijwe n'inyanja ntabwo bitubuza kuba abaturanyi, ni bugufi bwacu." Putin kandi yongeye agira ati "Ubwo nasokaga mu modoka navuze nti mwiriwe baturage bakundwa, nishimiye gusanga mumeze neza kandi muri bazima, muri amahoro." Mu gushimangira ko Abanyamerika n'Abarusiya ari abaturanyi, Putin yasobanuye ko Uburusiya na Alaska bitandukanyijwe gusa n'ibirwa bibiri bya Diomede. Ati "Dutandukanyijwe n'ibirometero 4 gusa, turi abaturanyi kandi ni impamo." Alaska yahoze yitwa Alyeska, akaba ubutaka bw'Uburusiya. Mu mwaka w'1867 yaguzwe na Amerika, igirwa leta muri Mutarama 1959. Putin ashingiye kwa aya mateka yagaragaje ko iyi leta
isigasiye amateka ashingiye ku muco w'Abarusiya n'Abanyamerika. Ati hari umurage ukomeye w'amateka y'Abarusiya n'Abanyamerika ashingiye ku muco. Urugero, amazina y'insengero za orthodoxe n'ahantu harenga 700 akomoka mu Burusiya. Bityo rero Alaska yitwaga Rieska, bwari ubutaka bwacu tubugurisha na Amerika. Nubwo hashize imyaka myinshi ariko haracyari umurage w'amateka yacu. Kuntumira ahantu rero bifite igisobanuro gikomeye. Ubwiyunge bw'Uburusiya na Amerika. Tugaruke ku ngingo ivuga ku bwiyunge bw'Uburusiya na Amerika. Putin yagaragaje ko nubwo Abanyamerika n'Abarusiya bahuje amateka ashingiye ku muco no kwifatanya mu ntambara ya kabiri y'isi, umubano wabo wazambye mu myaka ishize ubwo Joe Biden yayoboraga Amerika. Yagize ati birazwi ko nta nama yigeze ihuza Uburusiya na Amerika mu myaka ishize. Ni igihe kinini. Ibi bihe byari bikomeye ku mubano wacu kandi tubaye abanyakuri byageze ku rwego rwo hasi cyane kuva mu gihe cy'intambara y'ubutita. Tekereza ko ntacyo byunguye ibihugu byacu byombi nk'Uburusiya na Amerika n'isi muri rusange yarahababariye. Putin yavuze ko umubano wa Amerika n'Uburusiya ukwiriye gusubizwa mu buryo vuba na bwangu, ibihugu byombi bigafatanya mu bikorwa bitandukanye bibiteza imbere. Yagaragaje ko inama yagiranye na Trump muri Alaska yongereye icyo cyizere. Yagize ati njyewe na Perezida Trump twagiranye ibiganiro bitandukanye, twavuganye inshuro nyinshi, dusasa inzobe kuri telefone, kandi intumwa yihariye ya Perezida Witkoff yagendereye Uburusiya inshuro nyinshi. Putin yasobanuye ko abajyanama b'impande zombi ndetse n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga Sergei Lavrov w'Uburusiya na Marco Rubio w'Amerika bakomeje gukorana kugira ngo bagure uyu mubano. Ukraine ni igihugu cy'abavandimwe. Perezida w'Uburusiya yagaragaje ko intambara yo muri Ukraine iri mu mpamvu nyamukuru zatumye umubano w'ibi bihugu uzanzara cyangwa se usubira inyuma. Yagize ati iyi ntambara iri mu byatumye umubano wacu na Amerika uzamba. Putin kandi yashimangiye ko kugira ngo iyi ntambara ihagarare bisaba gukemura bimwe mu mpamvu zayiteye. Yagize ati ikibazo muri Ukraine gikomoka ku bibazo bibangamira umutekano wacu nk'Uburusiya. Dusanzwe duha agaciro igihugu cya Ukraine kandi nabivuze kenshi ko ari igihugu cy'abavandimwe. Muri ibi bihe byakumvikana nk'ibidasanzwe ariko duhuje inkomoko kandi ibibi n'ibyago biri kutugeraho twese. Ni igisebe cy'umufunzo. Bityo rero igihugu cyacu gishaka guhagarika icyo kibazo. Putin yasobanuye ko kugira ngo amakimbirane ya Ukraine n'Uburusiya ahagarare mu buryo burambye, impamvu muzi yazo zigomba gukemuka. Ku mugabane w'Uburayi hagashyirwaho umutekano uhamye udashobora kubangamira Uburusiya. Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine yagaragaje ko kenshi k'igihugu cye cyifuza ko hashyirwaho ingamba zituma cyerekeza ku mutekano urambye. Ibyo Trump yabyikirije. Putin yabwiye abanyamakuru ko Uburusiya bwemera ko ari ngombwa ko hashyirwaho ingamba zatuma Ukraine yizera ko umutekano wayo uhari utazahungabanywa, kandi ko ikiganiro yagiranye na Trump kigiye guharura inzira igana kuri iyo ntego. Yagize ati ndemeranya na Perezida Trump ku byo yavuze uyu munsi ko umutekano wa Ukraine ubangamiwe, ukwiye kubungabungwa kandi twiteguye kubikoraho. Nizere ko ibyo twumvikanyeho uyu munsi bizatuganisha kuri iyo ntego, bigaharura inzira maze Ukraine ikongera ikabona amahoro. Ubusanzwe Uburusiya bugaragaza ko kugira ngo buhagarike intambara muri Ukraine igomba kwemera ko ibyifuzo birimo kubuharira ubutaka bwayo bugenzurwa kuva muri Gashyantare umwaka wa 2022 bwafashwe n'Uburusiya akaba ari bugenzura bugomba kwisubizwa. Ibyo na Trump yabikomojeho mbere y'uko ahura na Putin, ariko Zelensky yabiteye twatsi. Ntabwo Trump na Putin bahishuriye itangazamakuru ibyo bumvikanyeho byaganisha ku guhagarika intambara imaze imyaka 3 bigatuma Ukraine ibona amahoro. Bongeye bafata ingingo baganira ku bijyanye n'umuburo ku Burayi. Dore icyo babivuzeho kuva Trump yasubira ku butegetsi muri Mutarama umwaka wa 2025 yashyize imbaraga nyinshi mu biganiro bigamije guhagarika intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya, agabanya ubufasha Amerika yahaga Ukraine kuko Trump yavugaga ko ubu bufasha buri mu bituma intambara ikomeza gukomera. Ngo ni nko kwenyegiza umuriro. Ibihugu by'Uburayi birimo Ubwongereza, Ubufaransa byiyemeje gukomeza gufasha Ukraine ubwo Amerika yagabanyaga inkunga. Ubwongereza n'Ubufaransa byo byarayongereye hagamijwe kuziba icyuho cya Amerika. Gusa Uburusiya bwamaganye gahunda yabyo bugaragaza ko izatuma intambara itarangira irushaho gukaza umurego. Muri leta ya Alaska Putin yavuze ko mu gihe
Amerika n'Uburusiya biri mu nzira yo guhagarika intambara, Ukraine n'inshuti zayo z'i Burayi bidakwiye kwitambika uyu mubano, ahubwo ko bikwiye kumva ko iyi gahunda ari ikwiriye kugira ngo intambara ihagarare. Yagize ati, twizeye ko Kiev n'ibihugu by'i Burayi bizakira imirimo iri gukorwa mu buryo bwubaka kandi bizatanga umusaruro, bishobora gutuma intambara ihagarara. Ibi biganiro bifite ingamba nziza, bizatuma nyirizina iyi ntambara kuko ihagarara, bizazahura umubano hagati y'ibihugu byombi, kandi Ukraine n'Uburusiya turi abaturanyi, bishobora gutuma twongera kubana. Iyi niyo nzira yari ikenewe. Putin kandi yatangaje ko mbere y'uko atangiza intambara muri Ukraine mu mwaka wa 2022 yabanje kuvugana n'ubutegetsi bwa Biden abusaba kudakora ikosa ryateza ibibazo bitazagira agaciro na kamwe kugira ngo iyi ntambara ihagarare, ahubwo ko bwagakwiye gufata ibi byose bukabyima amatwi. Ariko Biden wari uyoboye Amerika ntabwo ibi yabihaye agaciro, ahubwo yarabisuzuguye atangira gutera inkunga Ukraine. Ubwo yasobanuraga uburyo ubutegetsi bwa Biden bwiyemeje gushyigikira Ukraine buyizeza ko ishobora gutsinda Uburusiya mu gihe bwayishozaho intambara, aho kuyishishikariza kujya mu biganiro birambuye n'Uburusiya, ahubwo bwakomeje kuyereka ko buzatsinda Uburusiya. Ibi nibyo byatumye amakimbirane akomeza kwiyongera hagati y'ibihugu byombi. Bwakomeje kubwira Ukraine ko igomba kwinjira mu muryango wa NATO kugira ngo babatere inkunga. Ibi nta kintu na kimwe byari gukora hagati y'intambara yari ihuje ibihugu byombi. Perezida Trump yavuze ko kenshi iyo aba bayobozi ba Amerika mu mwaka wa 2022 bahura bakabiganiraho, byagombaga guhita bihagarika intambara. Intambara yo muri ntabwo yari gukomeza, ahubwo yari guhagarara. Ibyo Putin yabishimangiye, agaragaza ko Trump ari umuntu ushyira imbere ibiganiro by'ukuri ku bufatanye n'Uburusiya na Ukraine. Yagize ati, Trump niwe muntu wari ukenewe kugira ngo iyi ntambara ihagarare. Uretse ibya Biden, ibiganiro na Biden nta kintu byari kutugezaho habe namba. Trump nyuma yo kumva ibiganiro bya Putin, nyuma y'ibi biganiro bagiranye, yumvishe ko ibi biganiro bya Putin bigomba gushyitsa kwihagarara ry'intambara, maze Trump yiyemeje guhamagara Zelensky n'abo muri NATO. Trump yabwiye abanyamakuru baraho ko we na Putin bumvikanye ibintu byinshi, kandi ko nyuma y'ikiganiro bagiranye ateganya guhamagara vuba na bwangu abafatanyabikorwa bose, haba Zelensky ndetse n'abo mu muryango wa NATO, akababwira ibyo bumvikaniye mu inama. Yagize ati, ndahamagara vuba na bwangu abo bireba, Zelensky n'abo bafatikanyije mu muryango wa NATO, mbereke umurongo w'ibyo twigiye mu inama, mbumvishe yuko ibi bigomba kugira uruhare runini mu guhagarara kw'intambara, umubano ukongera ukaboneka hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ngiye gutangira amamagare, ntago ndi butinde, ndahita ntangira mbahamagare aka kanya nyine. Umubano ugomba kugaruka uko byagenda kose, Ukraine ikongera kubana neza n'Uburusiya. Trump yasobanuye ko intambara hagati y'ibihugu byombi igomba guhagarara byapfa byakira. Byongeye asobanura ko intambara yo muri Ukraine ipfiramo abantu benshi cyane, bari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 7 buri cyumweru, bityo ko na Putin bagomba kwihagarika vuba na bwangu. Yagize ati, Putin ashaka kubibona nk'uko nanjye mbishaka. Biteganyijwe ko nyuma ya Alaska mu gihe kiri imbere, Trump nawe azahura na Putin mu murwa mukuru w'Uburusiya Moscow, bakomeza ibiganiro bigamije guhagarika intambara yo muri Ukraine ndetse n'ubufatanye bw'Uburusiya na Amerika. Ngibi muri make ibyabereye mu nama Putin na Trump bahuriyemo muri Alaska bigomba gukomeza koko no muri Moscow mu Burusiya. Bavuga ko ibiganiro by'aba bombi nibahuza amaboko intambara izahagarara. Uyu mubare w'abarenganira mu intambara wabapfa hagati y'ibihumbi 5 na 7 bapfa buri cyumweru bigahagarara. Ese wowe ubibona ute? Ubona koko uyu mubano wa Trump na Putin uzagera ku ntsinzi, intambara igahagarara? Utubwire muri comment uko ubibona, reka tubitega amaso. Iyo wumvaga ni Smart Maker TV show. Smart Maker nkunda cyane, Smart Maker nkunda cyane, ubumenyi nkunda cyane, butuma mbona akazi n'amafaranga, turayikunda.
twagirayo zitari Somatime kan kunda cyane